aja terselesai. Ya kotuli mulle penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau itu lipakanjaki ni nawana aga jancina nabita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomu yang ipadana rupa tau kolino, wong Allah Taala si malaikat na lomu yang imatu ko surimondo. Nah gitu. Makanya maka di nabita ya komeko tama suruga masagena lalang mola pada koloko mapasa na dena sopasa. Miki kata masuruga deta anteri deta tajang kiki pintu na suruga maka daya meka laloko iro meka laloko ini mani bawang pintu na suruga tak buka mana napa ni demu anteri demu tajang mapasiterumi bawang iya na tak buka na lalangi materuni di napai anteri tay saliwa materuki di tama talumi na surongi nabita wala ide cetau mapeja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masik kita nasa tasya kaparang barang na chau si selemo tu aja la yolo tadi gare nin laudong ang kataw tuli paujaki tapau decing ko pada tarupa tau maka dawe tau kanja tu kasih maka mape na paujako maka dah ade salah pareng kali ngamo tu pokok na yanang kanajata tutu ni tisang yan maka da numajaya aja na tapawi ya ko tisang maka da ismajako ya ko ya ipakwa maja makoni tutu ina sabab puluk ku tanah ipanca ye tu tanah pa kokop itu tanah ilam agaga na tade bauna ya ko itu ni tata mabau irako wi tata imabau patamo ko we tata imabau tapi kokku tanah langsung tade sipak na tanah tapake tapatak de mana ngijai kong kalatu ko ini makiro jadi wala ide cetau mapeja lokoride yang kedua oto ko makasiwir riwatu na mana tinro na tawe asam paja ko riwatu de nagatau mita ko pakanjaki suju ko dulu na pong Allah Ta'ala. Yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين والمحترمات إخوان في الله وبالخصوص
Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pengelola Rumah Adat beserta seluruh keluarga besar. Yang saya hormati dan saya muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid pada malam hari ini, para tamu undangan dari pejabat pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira. Qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Fasallillahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rilalana yawan newe angkaki pada naspasita rupa pong Allah Ta'ala sidi acara yang naritu peringatan Maulid Nabi. Istilah memaulu si bawa maulid itu sedikit perbedaan, tapi kadangkala kita istilahkan sama. Jadi aku makadaki peringatan Maulid Nabi berarti peringatan kelahiran Rasulullah waktunya. Tapi aku makadaki peringatan Maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah, orangnya yang lahir di muka bumi. Jadi iperingati apoleangan na nabita alena secara langsung komakadaki memaulu. Tapi aku makadaki maulid Nabi berarti wat as-sunun ruye jaji atau waktu aja jangan na iperingati. Dua-duanya ini diperingati. Iya ko aso aja jangan na nabita iperingati toma puasa. Itulah magin atau ma puasa aso sini. Apa nabita lahir hari Senin. Yang namoro puasa hari Kamis nasaba ukiro wattunna laistor pahala. Doa di situ dilapor. Jadi itu malaikat Bapak Ibu sekalian tasisa si minggu malapor. Lagi nalapor ipat donget tak nalapor ide cepure ipigau itu ibadah nalapor sisa si minggu setiap hari Kamis. Jadi pas hari Jumat start hari pertama makiro. Jadi ko kamisi yaitu yang payah puasangi aso kamisi nasabak makanjai nareko toma puasa nilaporo amala apa makada itu malaikat kulo na pong Allah Ta'ala fulan bin fulan yanu ulaporo ya pahalana ibadana po sementara mapuasa ukulin. Jadi maki itu ampai ya puasa ngaso Kamis ya namo aso sining nasaba aso sining aso aja jangan na nabita yaitu ampai ang kedua hukum okoro iro nabita na puasangi aso aja jangan na jadi yai di umat na nabita salasi din na cara kotome macuri nabita ta puasangi aso aja jangan na. Jadi ya ko aso arabato jaji puasa arabaki. Ya ko kamisi puasa kamisi. Cuma kebetulan ko sining itu jaji cik di mani puasa zaman dua lolongan. Apa yang sunnah di situ adalah berpuasa pada hari kelahiran. Apa dikene arabaina jaji nabita maka Nabi akan puasa hari Rabu. Magai salasi bicarana si bawa tanrana atau syukur ku puang Allah Ta'ala riaso aja jangan nareko na puasanya. Jadi ro nabi ta syukuri makanya ma puasa.
Makanya sitongan na ko to sukuru to mapuasa. Yo pwede ko sukurangi mapanreki. Si balik to. Menre bola baru syukuran mapanre. Yo po nabita ko tanda sukuru na mapuasa. Termasuk puasa Asyura 10 Muharram. Magi na puasa nginabita umpo 10 Muharram nasaba Nabi Musa ipasalama. Onrorio na nabita ipasalama Nabi na puasanya sebagai tanda kesyukuran. Jadi ia tumpai ko to sukuru to mapuasa. Yo pwede ya ko to sukuru to manre. Tapi salah gak? Apa iru ya sange sukuru angka tau sukuru nasaba na tambaiwi ibadana. Angka tau sukuru na pegaiwi pakasibian na ya komeki mega pakasibian ta apanreki. Apa ia tu tau ipanre patapulo so na patapulo wanina na pacapu ko watana. Jadi ya ku ipanre tai sisang 40 hari na pacapu ko watana. Mega malaikat milau dongangi jadi dena maka da maraji ko to mapuasa apan rin jadi itu sange tau sukuru mak dupa mo angka tau sukuru maleletong aya kira dewisang biasa begitu. Kemudian angka tema napakang kapanitiata saya dengan almarhum Profesor siapa namanya? Iya, Mustaripida sempat dipanggil sama beliau ada acara dulu di UNM itu bahas tentang sulap apa. Iya, saya pernah temu langsung dengan beliau dan banyak memberikan motivasi. Itu luar biasa. Biasa metun namun ro Amerika. Dan dia beberapa dia sampaikan. Alhamdulillah dari situ banyak saya mencoba masuk ke makna tradisi. Itu sebenarnya adalah beliau yang memotivasi. Maka ada orang itu nasa Cina, pokok Amerika Monroe, tapi angka perkampungan di situ perkampungan orang Cina. Jadi semua tradisi Cina ada di situ. Itulah yang memotivasi beliau sehingga dia membangun rumah adat ini. Jadi sitongan na yaitu di OGE luar biasa. Nasaba asal langata tania tau biasa pasal langi wali. Tau pandrita riolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang surya na nabita. Apo na nabita pasal langi tomatot riolo. Makanya itu tomatot riolo panrita na reko bicarana tapi kirite modele na tania. Yo po makoko mega pa modele na mi panrita. Iya, mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipana. Halus bate na mak bicara de nang kana belle na nang kagaga pura nak bereng itanana. De na nalay. Na pura ni nak bereng na mo na pasisele mi de gaga surat na de gaga akta na de gaga matray na. Ia na pura na majama ka de wahalalakan to selesai de nang kanalalung ia makokoy ang kasurat na nalalung mo pa makiro. Jadi ia tu tau riolo bicarana kemudian sipakna nala sipakna nabita mas sipak tau panrita pakaiannya biasa-biasa pak dara pak galu yo kirita ide kagak yo pumakoko mega mas sarubar rapa songko na tapi mandari majakalan na iya tapi dia tuh gak kesope deh kagak. Alhamdulillah. Nah makanya saya kembali tadi mengatakan maka dia ruidi tau pandrita tariolo mengajarkan agama denang kaniaku tanah dalelena. Ya giro tau matoy riolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makadang ka tau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dena matanrang dena pake mi pada ye mak guru pak disengah hakiki mak guru sempajang na guru gara-gara iya naro namega tau biasa makanja pahanga ke mana gara-gara iya roh. Tapi dia nang kan diruntuk masih sekolah.
Komi bola-bola darah elau. Itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, iyo pun makokoi nampak mana, tapi tak dengi hakikatnya. Itu yang banyak. Ima tandre pak disalah herangi, tapi tak dengi pak disah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mau tahu rio lokong karena pau si betul. Ia makokoi kata lu ni pau dia namanya betul. Iya, sama koli-koli ni dia namanya jaji. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macawe okopong Allah Ta'ala ya lepak disengang. Namanya ilmu laduni, milladunna ilma. Angka pak disengang polo kopong Allah Ta'ala. Napa ni tahu pandrita riolo mapak guru denang ke rumah kada iya hadesa malemah hadesa de. Istilah na pake makadami pemali. Ia naruh istilah pani malam denah kada kapire, denah kada bid'ah. Pak Yako bid'ah neraka capak. Tapi makadai pemali, ya sange pemali denah wadding angka jana ko mupigau. Ina rasa pemali. Denah wadding. Wadi jaji larangan agama, wadi jaji larangan adat, wadi jaji larangan hikmah, wadi jaji makruh, wadi to jaji haram. Itu ampai pemali mah tingkat-tingkat tu. Angka to pemali na sabab pak disengem ni. Dena wadi dengan anak emak kata ni kaluku cat di kaluku aja mau culai mari pemali. Malah indok mu matu. Padahal de ia mikolai pulu cat di kaluku na tapi matu kaluku rakoh. Ama kira nawat ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na teriolo kaci nala pak buku ang kanguluang ya ko kaci inah kanyarang inapay lokon na sope tak barakaw na din na cucu ijay. Jadi cara na makamparang untuk supaya pendidikan ya ko manasi tawe de nawat dingi pepe oringe ang kamatunang kamu melo manre na degaga. Cucu ni apa orin na te desa orit tanah. Saja ya tidak ada ipu dua cocok negara orang Malaysia tatate nama apa lupa lu dek tu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutuk dangu kuat dengi pak ya dia nak tahu dia dengau mata tu mangolok ko batai nanya pakai nate dia lo dega sulara agak pelik lipak. Kong kamakun ray makdong ko mali pa ako di matatong yang mangolok ko batay aga pita setan. Yan na to na kada demo bayine demo lakay. Itu nang kataw tudang ko lalang ide na lakay maku itu sito ganna. Pa nang kataw lalo nasa kataw tu makun ray mapakasiri-siri. Jadi caranya itu. Iyo ko makukoy yateng ite machuto ajue ibarasa. Ya udah berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawat di sandre okodo pintu hadesa na ya pemali masarite ko bolano ko wani hadesa na ya pak nang kataw masari ngo ko bolana nasari lo saliwang malaikat rahmat akan tinggalkan rumah ina tunah kada dena ule madecenge pak kalinomu gangka patapula son itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Karena alilin jadi makir itu ampai na tema na denawat dia lulu ka wajujui pakewe denawat digatu pakai ngemak bani saliwam pola pak nonro itu jin yana tunang katau madari mapat dia arona na langsung mati itu jin pakaian apa malia mana tu yo pidi makokwai saliwam mana menigat tahu gatu wajujui tete apa masa sa mak bani na samarah komo tu padahal itu tidak boleh. Banyak denawat dia lulu ka wajujui pakewe denawat di mak jaka teh jaka polo isina ya nang ka jaka ipake na jaka polo isina na pak balu denule na dicengi pak abalu-balu ka ya itu semua ada jadi kan ada lelena ya jadi itu ilmunya makanya depo tamu ko tema saya ceramah 1 jam. Jadi ia roko meloki macuri salompe madecen na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik dimo bawa pak tala gena nih
ya sange rahmatan lil alamin aga aja tasusaiwi pada tak rupa tau ya rupa wasipa ta'ala insyaallah salaman aja tasusaiwi pada tak rupa tau ya iya ko iya na rosukku ni de nagaga na pigaw polisi mondo ni kantor na matinro na mo tantare de to na salay bolano ko maniro matinro ijasa de nagakarakara na pattu iya kode kotulle ni pake yero aja mususaiwi pada rupa tau ya ko mak bali bola ko aja mususai bali bola suami istri aja mususai lakai mo aja mususai bainemu ay pajaba ko aja mususai rakyatmu rakyat aja mususai pemerintah makom itu pak imang aja tasusay makmungnya maka lampi bacaan na ciar rokok apa dinutu na tetul yang kamu pilago-lago padahal kumasam pajak jadi di kulu Allahu minabaca iya makmung aja tasusay imangnya napai taluaya nabaca tu 5 semen ni tungan na rokok no aja iya tahu mato aja tasusay anak tadi paksakan sesuai keinginan padahal yang kemampuan anak aja tasusay tahu mato tak sila dah mungkosoki kita tapi ya kalangilem apa gitu lakai aja tasusay baine tak tasuro macane dapur kasur sumur macane zaman na degaga zaman tu dia cair itu pada itu panele di balanca padahal macigau mega menandre iya baine aja tasusay lakai tamakab bi deni jampang apa gitu ya ko yan rupa ama kampungnya Pak Desa aja tasusay rakyat temaloli masih nggak pajak rakyat aja tuh tasusay Pak Desa kata lu ni maloli masih nggak pajak tuh limon roki boleh matiin rumah kali cukup padahal tuh 50 satu ulang-ulang ini kan begitu ya kong kaaga nurus to ya kuat dingisya sona rakyat kong kaaga yurus aja tulis masusah begitu saja Pak Ustaz saja masusay jamaah macara maciacau mapak dinutu nate tulis sile menre tulis macara mamopi iya jamaah aja tasusay ustaz nak pe 10 menit macara tulis cengari ni jam iya maka itu panitia masigi aja tasusay jamaah aja susay panitia masigi kok itu Pak iya na tu yule pajoka insyaallah ama kampungnya pada gak susah mak bali bola ki menre manu na bali bola tak ko bola aja ta macai maka da jambang ko adenge aja ta bisa te manu ade tabana ta bisa iya kade na to masusah to kangi di punna maka ami to Pak Komar radio ki aja nali wasak dan radio tak loko bola na tahu itu melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate talu demo panapa jam radio padahal buat kutinro idi bengkele aja tuh 5 tes motor tengah salat tuh tengah bani aja tersusai ya ko tulimule penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau itu lipakanjaki ni nawana aga jancina nabita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi nang kata lomo yang pada na rupa tau kolino wang Allah Ta'ala si malaikat na lomo yang imatu ko surimondo makitu makanya maka de nabi ya komeko tama suruga masagena lalang mola pada koloko mapasa na de na sopasa miki kata masuruga de tantri de tajam kikegi pintu na suruga maka de meka laloko iro meka laloko ini mani bawang pintu na suruga tak buka mana napa ni demo antri demo tajam mapasiterumi bawang ia na tabuka na lalangi materu ni di napai antari tay saliwa materu ki di tama talu mina surongi nabita wala ide cetau mapeja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masike ite na sata sa kaperanga barana chau si selemo tu aja la yolo tani gare nin laudong katau tuli paujaki tapau decing ko pada tarupa tau maka dawe tau kanja tu kasih maka mape na paujako maka dah ade salah pareng kali ngamo tu pokok na yan ang kanajata tutu ni tisang yan umakada numajaya aja na tapawi yako tisang makada ismajako yako iya ipako maja amako ni tutu ina sabapulok tanah ipancaje tu tanah pa
Ukko pitu tanah ilam ma agagay na tadde bau na. Iya ko itu ni tata mabau irako wi tata imabau ipatamo ko tata imabau. Tapi ko kui tanah langsung tadde. Sipa na tanah tapake tapatat de mana ngijay kong kalatu ko idi. Makiro. Jadi wala ide cetau mapeja lokori. Yang kedua, oto ko makasiwir riwatu na mana tinro na tawe. Asam paja ko riwatu de nagatau mita ko. Pakanjaki suju ko dulu na Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajarang inran na tau makin rang aja mo podang. Bali bolata macicil motor idi paleppa. Insyaallah. Tulemo. Oh, antari memang ni. Antari memang ita masuruga ko makito. Iro jalan pintas iro. Namu iya mi rotala aja na to mabela maguru makonda. Makanya to ko gamay paangka. Iya ko to melo macawi o ko po Allah Ta'ala sampajang. Goncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o ko padata rupa tau pasidakah. Makito. Iya nangka tahu pak namo maga jasi pak na kumabasay to lima kada to tahu kanja. Ita ni gare cale. May pasi pamilihan na pamuba bawa gola kasi ina to lima kada te makanja. Padahal patataw to lina tutu ka chanaw to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataw liwa jasi pak na tapiliwa basana pasti yan itu. No, iya na tu ampe makade komeko makanja rampe-rampe na tay abas sabawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga melo ko mencawe ko pong Allah Ta'ala sampajang. Apa de gaga ibadah pak makasiwi mana lanro lewe kecuali sampajang. Iya puasa wadingi menonton. Ini menonton televisi ko toma puasa. Angka katau mas sampajang menonton televisi de gaga. De nasa sampajang ko menonton televisi. Ia puasa wadingi ia mahaji wadingi mahape tapi sampajangnya dia cocok totalitas dia wadi pak dua sampajangnya metom itu pak degaga pak dua betongan iya kok makam jasa kai teh wadi apa lalong makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi teh ya langsung limonre napa ni dia dampingi kok malaikat apa malaikat Jibril itu gangka bilangit ketujuh maliwan Nabi teloko sidratil muntaha untuk tadi masa sampajangnya dia nule menre Jibril kalau ratu anak pulau na panina na tupo ngine de nulay na cidi mi panina Jibril na papirang akapitu na chaneri lino na kalau ratu anak pulau na panina na pakedo na de nulay salon ronna maka de Jibril ako maya ma hancur ka ko menreka mataruni nabi ka de tu gak damping jadi itu sampajang ibadah nafsi-nafsi de meto na coco iya haji wadi mu suruh tawe ya kong kadita na de nenrule menre haji kaya sa badal haji tawe pa haji ngam puasa makoto den rule wajawat di sesele warampara ang kaya sa pidia tomate na din na salasay anak tawat di mapuasangi namanya qada puasa ya sakai wad dia palolong kada wajarang wad dito anak tawajarang wad di tapi sampajang dia na cocok kini wad di nya palolong maka kanja koda be babay ne be maka da sampajang loro kadua me kaya lo galungi patujuy mo cicam wad di na cocok dia lalan ini tuh sampai makadaka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat ya kok haji deh mujame tau mampu memang misur kok dia tak mampu aja na tendre ikuncin na ko ciakin na karena kau jiba haji aja tasogi maka amir entah maka kan papa ko ciakin na karena kau jiba haji aja tasogi ya na dia tasogi dia na karena kau jiba maka dampe ko sampajang angka mato apa dia itu nakan nih kewajiban sampajat tahu jangan toki maka itu jadi kehidupan apa gitu pak jadi tanggung jawab tak kutuki engka kewajiban Nabi tak ipaturu ngokopong Allah Ta'ala iya narona surongang jadi ya ko ampena na bita sampai ampena na bita korangnya na tita aga na perintah korangnya pasidak ka aga na perintah korangnya ampe madeceng aga na perintah korangnya sempajang lebiat kasih ratu na suro akimi sholat wa atu saka peperintah na korang iya naro
akidah ya naruh parentana na ahlakna nabita sampaja ahlakna sabita korang jadi ko korangnya na tabuka titay patunjuk na korang insyaallah salama ni namo de talamanang ya pade to tu ka tau suku ya tu ampai tallo igatung apa de ka tallo tu suku gimpe manang itu simbol manusia dia tu ka tau suku pa angka tau rapa songko na maloy bida na raja lomak berejama tapi dia ka bali bolana ni si cocok engka angka tau deh nang kadiruntuk ko masigi tapi bo basa pa ko masumbang itaw tapang ka bantuan na milawi sumbang at tapang ka na bere ka tau raja lo mak bere jama desi senang kena sumbang maka seke iya dega ka tau tu pa angka tau mako dega ka tau suku maka laki ustaz se kapan namo ustaz gimpe to nabi tamitu taus pasuku padahal angka kesalahan tapi langsung ditegur Abbas wa tawalla anjahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Iro Nabi tadi metona pada ini, ya ko ini kong kata to giling mako ya ko Nabi tadi metona giling si maputara lolo watakale, yaitu ampe ditegur. Padahal tahu buta. Umi Maktum kan tahu buta. Na Umi Maktum mo kilo Nabi tama bicara si bawah kutana nang kapamuka Yahudi pole. Iro Nabi giling lakor pamuka Yahudi padahal tahu buta na din itay. Tapat turun ayat ini Abbas wa tawalla magai batina agama maka dan itu nah ita ko tapi de jaga perasaan jadi itu nabi ta ko giling ide nang kada giling ulu nama ko de lolo watakali mangolokoro di metoyo puidi ha mangoloyolo mi makot titi wah nah ita manang apalagi makun raya pak matana mali walau bandreng ai de makon teh Pak itu kelebihan nama makun raya namo mak kita layo lo makor ni tato korban reng tu ampai makun raya magalak celeng nama gitu jadi makanya komelo ki macuri salompe madecena nabi tak mapamulaken roki maka da pemimpin pasukan nabi tanah tahu pimpi pasukan milau sarah padahal sifat bicara langsung siba malaikat tapi milau mau pasarang ko anak guru na mega po tu di na pemimpin na sahide jago na iko ini bahaya mako itu pemimpin itu harus meminta syarat magai nasa angka aga-aga de mulai mitai maga da heba na mitiso pa tapi pakai mau papalati padahal iya ro palati na kumi pasi jago ro si ba mitiso cica milayamba na marna matiso jago matinjo tapi pakai pelatih padahal pelatih na ternyata tinjo kene pelatih na mene masih jago ruai cica nilai tete ulu na laba nih tapi kenapa matiso bisa hebat karena ada yang dia tidak lihat orang inilah yang memberitahu hanya kita butuh penasehat aja cemang kali nggak bicara kok nasam aja numpangnya jari kak ayo nang tahu mako atau tahu malasan yang nyeti naba iya bahaya na tuh ko ustaz na cemang kali saran bo bahaya lada ko tahu mapak guru na cemang kali bicara oh bahaya ya namanya ka makokoy antentong ento perlu ki maperingeran aya tahu matoy mangkali saran tapi cara ko tahu matoy o mak bicara aja ni poda kada usah lah ya tuh deh macam itu nasa macigo tokoh na pecek dek pak jimuan re itu tapi ya tuh makanya cara menasihati angka apona nabita anak sayyidina Ali karamallahu wajhah pak iji tu senna sahabat nabi tepa ya Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu gelar-gelarna Abu Bakar maka daki as-siddiq tahu mapatungan nih magina kada mapatungan ngapa alenat mata pari nabi tawatuna na bicara Isra Mi'raj maka da pole ka Makkah malolisu ya mato wanne ujok ka ya mato sube urewa ya ko tau de penasat de ga to ka pau-pau nanya na siula ya lalagi dale ku dapi na diga ala watir pek bicarana nang kapole makiro iya na rona diga to matapa ina Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya se na paya rona na pau ko nabi kalau taparito yan natin yung gelar as-siddiq itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi nasabak ni sepalay sa kega halala kega haram
Iya Umar ya konanri agagay na deni bismillah ko igere itapanalua si salami matiwat tanan harang napay tamo ko tigarro na naluan agagayan re na de na puray waja ni sam itu ya ampai bakita nga ka manre ko boting Pak Madari itu ko boting maka da bami pa Indo agasan Pak Bepay ko lay malat catak mu yolo maka di itu ampai bakita nga ka manre ko boting apa iya nakada mo catak mu yolo dena halala ko jual beli kecuali podangi mah kada tanggal api itu acara aku tanggal asirapi wajah ko inrang ngasenero ya miko maka da catak mu jolo tanya inrang yana tu ampai bakita nga kaya manre ko boting makiro Pak iya mi mega nasa catak mu jolo yana tu ampai kokura di makoro malah lupa solo nih kena kita nah bok baru yang lisi 50 pe baru catak mana ngasan nah haji anu 50 sabuna salawa injo na ya haji 100 sabu seloro tu na boting anak nah 50 mina bawangah tadi ni baraka deto na ko sope ko kumero kampung na tu kumero babel pangkat tu makoko kita baru asana kita pas solo ya kau mapak boting ini di matoje masih sah di mato seseleta maje to malah sarapo makai soli na jaji mato ko lami bamiala na kamu tu bola ta makalong malah ni entak 20 na juta cica mi cengari na pasat tanga bani jaji le satai si ko suboy manre tawe de to nang kanita itu licukup mi manre daga to manre cenga ka jili-jili makwa siaga yaro arwa pulo na juta ya kenya tatarongan ngidi anak tayar ko pure boti na pake mamodala si taumi makareso na wadi madece si wanni di isolangi arwa pulo na juta gara-gara gensi tanama-nama igare nama kunrai na mali akunrai pa akunrai metom je megalasan nama kokoy kunrai megalasan pa itia makadaka ay mapatasila-sila pa makada di makunrai ya sukuruki na rekopura ki malakai na mo gimpela kay ta sukuruki angka na to daripada degag sukuruki makada manu ji alakai ko aja mo makada manu pakanja kibawa ni bobona na mainga ya na makanja mo bobona to roni be madici ya metu na pacecer kung ka masalah makabi de ni ali mandari tanmi kilo galunge galu makanya tu de taling makito ya na makanja mo servis na insyaallah dega susah idi minonroy makom itu tajagai dia apalagi perbandingan makoko 1:8 nang karone pura mabai ne ciding katupito anak darah dega tawani itu bahaya de pigaga jandai de pak itu anak darah de itu na bahaya lah de itu jandai bahaya lah apalagi kana yasang HP tama manibako kamara na mapatu lampu na panapatato tongka na napasangi HP na baju ponco masulara ponco na pagoyang aku pingin di meja iya tuh makai ka kelo pada ulla iya agak sana tito iya awe oh tika iya bahaya ya tajagai pak itu biasa sandala minin nau tawe ulawan ni nau tawe ya makoko na molak kay ni nau tawe may ka pangalak kay itu makoko iya